na ne nyina ene se ye nuadom Niger fo ahemfo pa a enche bia me do modin betudwa omofri Niger ena won maba besra Otumfour na omo beda wo mamamre ena omamane edi ede akire obeka ya enche na no won ba Otumfour ho ne daye ena ye da asade ama wo mu ana asa opemso ede ama wo mu a omo de bekire won so amamre ene de omu nim ne de omo ye no omo memu ede akire opemso sami opemso atena se dada abrempon ene eninti ne etwetwe wuro na hemfo ena wo muguso a wono ma no akwaba eche na kama ansakra ena yenuanom Nigerfo yi wono nso aba na afi womo abekire womo niema wono niema womo de ba ye bia mambre no ena mudi ka hu semfu nyini di ka ya eba no mu se na egu emonten so aboni beka se ye showcase ewo ehono mo no yenianom Nigerfo no ena mo ho se wonmo ato santra wonmo nso eba no eno nti no ene NYANSAPO ebeko Niger kakra wonmo amamre mu no mo se dilapias this Turak culture of peace of the Turaks na chese we no womamamre a wo mu chiri mantenti minti awa wonmo so ko mahemfie ewo Turak wonmo a wonmo ye no enu bi enene won beda na di ede akire wopem so ne yehwe wonmo a wonmo eba ye no ba hema no ohima owomu na sisia mo se wakoto a wo chia no no wono ni din eye Amanso anasa madam Amanso Hundu madam Amanso Hundu ni din eno no wona mo se wakwa chia sisia no ewo ehonom no afi se wo hwe mpanyimfo a edi wo monim ede wono eba ye libia ebenya chief Malik Oussouman wono eye chief of Kaltamat Tintambandan honno ono ni din ene ne title ena yede amamono afi yewo chief Muhammad Abubakar Sadiq head of Turak Tamashq ohene nankasa wodi wo manim no wono na sesi wo kwa akochia no eno nti wono ni din ene ye chief Malik Oussouman wono ye chief of Kaltamat Tintambandan wono na sesi a wakwa chia ewo hono no womo a wode wono eba ye bi no eye owura ba ko a wono so ye fense chief Muhammad Abubakar Sadiq head of Turak Tamashq in the Ashanti region I say oba Asante mantem hanoma wono ahenie no wono so ena oda ano ewo hanoma wona won se ema fefefo be ludi wo manim a wono de yasa edidi wo manim ede wono ekọ kama na afi yenya oba ko a wono so panyin ba ko a ye friend say Duala Abu Abdullahi Musa wono so eye Niger honoma ena wono so efira na hye medwani a wo kan ho ebe bi Ebusha fonti eno no nyasem ketwa kwa sa wo hwe opanyina woda wo munyina no wiase omamamre ne omamane ye friend se akchiko aglian ono ene wiase nyina eba ne jefo omamamre a woda ano wo no same nananom enso eko na wono akoma wo akwaba sede asante amamre ne amane etie no na wono matransensa ne ebisa wo mo kwa so na fi wo mo do ma no bisem edi atodwa ti sa wo hwe a oba ahema no ena ha ya chelsea an ne ohene no ena etoso ewo ehonom no nti ohene ni din no ma mensensi so biem na memfa emamo chief Malik Oussouman one ye chief of Kaltamat Tintambandan ono eno no ena ohema no so edin ede madam Amanso Hundu ono so eno no Chami wa down o say awiede yedi omo ehun ha ebedru ha awiede eyasudie kwa na ohinna edi asawa hyenum say okasa babanta hiya munamu nafari uzemu
kawo ma le roi d'Ashanti Siara a sunan keltamashak kin duniya duka. Keltamashak kuma population ne wanda ya faro daga Egypt, Aswan, sai ketarewa ƙasa Espanya, sai ka ketare Maroc, ka shiga Espanya ha il Canary. Wannan duka sun kawo maka gaisosu. Ya chami wadaru sai tore gugusi ya ma omu kuro nan kasa Egypt eni Sudan ana Belgium ediaba Morocco eba Algeria tore fonyina enim anomo we amutu di ba Asantehene benifo wo ho nyina emphasize biase nyina benifo no wo nyina omunim se omu ba bese Asantehene. Akwai abubuwa da yawa da muke da su tare da Ashanti people. Guda cikin su nasara da ya zo a 1700 da aka kafa kasa Ashanti, da ya zo ya yi mamaki ya ga mutane masu organization duka cikin kafkin duniya, duka cikin kafkin Afrika babu wanda suna da organization kamar nasu. Nasara da ya zo ya yi mamaki. Ya chami wadaru wase tore ewa abakoson kakra bi wo ho edifa Asantehene eni se 1700 years ago se runi bai ebetu Asante wo bai yensu wodi wabahu ehyeya ohun bida eye ni won wa bebre se that time na still Asante edasu ekuta na mamrani na mane eni ehyeya pa nti eye bruni mo yehunu wo ya tare kuku so ere yehunu dawo shine yasa cikin wannan shekara dari da bayan wannan a 1800 nasara da ya zo Afrika na wajen mu da ya zo wurin Tuareg ya yi mamaki shi ma ya ga organization kinsu kaman na Ashanti. Wase enunechi ana bruni esa otu Tuareg wo Sahara no ana wago tuse omusu ekuta ehyeya pa eni mra eni sidi omusu ye omade no eye sonko tise Asante die pepepe. Akwai aladodi yawa da muka gani mu da su muna sharing kinsu. Na farin solidarity. Ana chami wadaru wase ade efa cautious ho ade bebre wo ho na mu edie ni mu die no ese wase solidarity eka ho bi liberty kama freedom Asantehene freedom wo ho ise wa wo achiro ni mu paase ubaba Asantehene na wo achiro de ene na wo na wo di bai Respect. Omu buadie pa respect ubia. Respect of lady. Omu ni ma bia so a omu bo ma pa udi oma omu de nidie eni ebu edi mai ma pa. Bayan wannan mun tabbatar da yau Afrika gaba daya muna son su yi kaman Ashanti people bisa wannan harkoki na peace da solidarity da hospitality. Ya chami wadaru wase onunti ye besra Africa nyina se omu nyina
besua Asante asudie ene kredie nhyehyɛpa omra papa obi agisu Africa nyinaa timi sua saa nhyehyɛpa we ewa Asante mu a anka Africa nyinaa ya ho kage mishi kuma cikin buzanci zani mishi arto da na dai wayan as dune wai as awadam urtillasi farkta hakan arto waila babu abinda muka hiso da culture kinmu culture kin tuareg gaba daya shine muka kawo mishi mu goda mishi kuma mu bashi acha mi wadaruma sai nhyehyɛpa we a Asante wɔ ene kredie we a Asante ɛwɔ onunti ene nkabom wɔsɛ nkabom sɛ Africa nyinaa wɔn hu busiakuo bi a wɔn nkabom te sɛ Asante nti wɔsɛ na acha mi wadaruma wɔsɛ onunti ene ma ohini Tuareg hini pen omu kika omu bom about 1.5 years ni a omu pese omu ba besa Asante but omu pese omu ba na Asante eni Ghana manyina ni Africa ni wiase manyina ahu se ampa omu ba Asante mutum kana bada zinariya kana bada azrufa kana bada kurdi kana bada shanu kana bada rakuma amma mutum wanda ya baka culture kishi kenan ya goda maka yahi son kowa da kai kadai ne yana so kuma kai kadai ne yana so ya bi halinka na chami wadaruma wase onunti yedi kwacha nyina kabum eya Asante mai a yedi kwacha traditional nyina yedi aba say kwacha Asante mai because of power yehu efa Asante muti bamu iya fadi magana duka amma karshen abu dai muna roko ga sarki Ashanti ya sa albarka cikin duniya gaba daya ya sha albarka cikin Africa gaba daya ya sa albarka cikin Niger gaba daya ya kawo alheri Allah ubangiji ya kawo alheri cikin Africa gaba daya tunda nan san mun sani mun tabbatar da addu'an shi da addu'an kaman shi baya zamanawa haka nan iyayi muna addu'a muna komawa da alheri kasashen duniya duka suna samu alheri yanda kasa Ashanti yana da alheri muna so yayi muna addu'a mu samu alheri mu samu zaman lafiya mu samu son juna mu duka kasan Africa achawi wadaru say the way asundie si wa Asante mai asundie na aka Ghana ama Ghana asundie mu no Ghana ebeda top Ghana ne number 1 the whole Africa asundie achawi wasa wadaru wose ade we nyina enye si wo kira anti wasua ahu asana wagudu na enam Asante awo pe asundie enti enema sa abasodi we nyina Ghana mayanya ama Ghana fa nyina ni Africa nyina wose asundie nsu ebi a wo se asundie wo ho bia so ene kore attention because utiamia na mi ka chose watiamia na wo se de bia HSC kutoka baba so bese utiamia ni se ko watiamia na ujitum dia na san enye dia ntoka bia ba na wo se asamba so na do wanna pray die ni ana da oni no pray so ni
Asante was almost young who said, Asante, the Nibano, the Tunquadia, the one of Grand Pano. One shoe, yes, Bia, yes, and friend was in we pantinama, as you did that so honor to Adama, Unkuso, and Grumsa. Mamugayama Asantehene abunda taramu shine muma muzoda tambaramu achawi wadaru na Niger samba ko chirita was according to an idea was anti-mine any yewura enu obesrase one compare Emma Ghana any African any bias because we say according to Quran we say enuma e kana brain nyankupo se wo friend brain nyankupo se wo friend ya me just into obesrase yewura one compare ma Ghana any African na ochidi passe yewura compare nyankupo betie ana asudie so Papa Africa, any be as a fan. Yanzu zan mu gaya ma cikin abubuwan da mun kai mukina tare da su shine tambaran Africa gaba daya, tambaran duniya mu da kama mun san da shi akwai tambara babba Tinhinan. Amma yau mun zo da tambara ita ce La Reine Mère yanda yake a 1770 a 1809 Konado Yadom Mama Adoma Okusua Mama Ama Serwa Mama Tambara Hendun Mama Tuareg. Nachami wadaru wose edini we awa bobo nyina eye nahima ma chom tititititi wose ebia ni Tuareg hima and then also ejinaha onusu ye the toss mintiminkai adaru nwane ejina enimu onusu ne Tuareg hima wiasina Anti wannan sai dai an kare sai a gwada ma le roi d'Ashanti muna neman alfarma ya gani abubuwan da muka kawo mishi wanda yake na kulturkin ni ne ambassador kinta kulturkin ni ne arziki da ita kulturkin tun shekaru da shekaru mu ne arziki da ita kuma har gobe muna rike da ita yadda Ashanti suna rike da nasu mu kuma haka za mu rike namu insha Allah. Ya chami wadaru wase onunechi enyama bebre wo hono a omudi ata omuchi amede omudi bai omudi abache biura Asantehene entimi emfa bibia nche biura that ye kwacha de ye dini nyina ebecha Asante ene Asante manyina abinda za ne rufewa da shi mun gani kwana uku da mun kai nan ga wallahi kaman dai muna Niger Ghana da Niger duka dai ne mun ga yaran mu mutanen mu da suke nan alhamdulillah kaman dai suna gida yenua we ambassador of culture in the world Tuareg yes nyina your culture ni ambassador ni president onwani ni jenu na ebese na chamse yewura eba be he achedia ye dia brem madam
say, yeah, was Asante, also one Niger to a recommend. See, and we all say near Camu, young we are Mamma Mania, a green name of Professor, no more that I. Echi, Kamanyanda, Mukatashi, Niger, Tuareg Duka Suka Chica Suka Kausija. Echi one chicho, Mungani ability wins Sukuma Sungin ability. Mudu Kasimu Zamadea, look at Chikoba Turiazo, Bay Rudim. So, you are saying a office, a best no. What did you come up with? Efa Niger, Malik, any child, and send someone to cover some of this and my baby teach you which Echi Shikari Shed, Mukazura and Juman, Yatambaya, Niger, the Chad, the Mali, the village of Searching Yabod and Mayaf. So, you are saying, what did this uncle Mono? It was every year, never be a Faswa, yes, really Kabumu Baho, then to come here into Mahobi, everybody. Echi, Inshallah, Zay, do you the Zay? Some of the Ponchan can use Kasasan, Inshallah. Lava. So, you are saying, and now, our baby, some can say, and Kabumu and I don't know what you do. Echi, Zuanda Akayi, Wenchi, Wada, and Asusu, Kumusmantan, Yakulu. You are saying, oh, baby, you know where Sarah said. The emphasis on the basis of a great year, a home to be my moon, and it is to Ghana and in Niger. I didn't want to bet my diga, I didn't fast about a mamma. Echi, a chicken Aichi Hanu, who say the Serua, Niger the Ghana. When you Abuneza a Sagaba, when the Aya Sahanish, Domusam Chigaba. So, you are saying, one bay, we were in Cassia, our Tuareg, my home. The Quambe, the Befaswa, as we ever bar Amaya, our Tuareg, any Ghana memory. Echi, our Hindu home, a Bayan Faso, Ama Tuareg, any Ghana, the Mayina. Echi, Yazu, Baba Muyazu, Papa Search, Yaka Musisha. When Hanya is at the Chiwan, the Zekao. Zaman lahiya a cikin masarautarsu duka baki daya. So, you are saying, Yanni, what's up in the mouth for so they don't cry, enemy say, enemy. Allahu Akbar. Yace shi ya gaya mu mutanen shi Ashanti. Gaskiya kawai zai fita baki shi. So, you are saying, the bien will be a dear son. Yace duk inda gaskiya yake to insha Allah akwai zaman lafiya wurin. So, you are saying no cry and basic. Yace gaskiya bai son kudi. Gaskiya. So, you are saying no cry and they are hot on neighbor. Gaskiya ya kawo zaman lafiya. So, you are saying no cry and then Kosoba. Gaskiya ya bari a ci gaba.
So, you're also no prayer, and my man for you now, but you saw to one, what you hold a man. Gaskiya ya bari kana zamne kana cikin kushi. So, you're also so didn't cry a man for her, and a man for the Sukumo at the wall, so with the Bebo Mano. Ndi ka ci gaba da gaskiya mutanen ka kuma dole ne su yi gaskiya. Otumfour say and never besrani the crowd can't show futu on your mouth and say you know cry our man for now man for ya video so the ya which me ya to show you my ice yau da Allah ya kawo kana sai ki abinda nasiya kadan da zai kara shi ayi aiki da gaskiya. Otumfour say more really burning and cancel. In ka duba fuskan shi a'a fadi gaskiya. Otumfour say the no cry never go man koso abankwa eno eni hia. Gaskiya wanda zai bar mutane su ci gaba wannan shine abinda ya kamata ka karfafa. Otumfour say if you quite out by a check out round your brain and then the Odiaba, I feel no best sorry no behavior. As a pan or the mount, now the Abbey, Fisabrico, or also betting a far funny out the Abbey, be no the iron home, or then a man for see, I also be dying. Ichi tungana larba an kawo kaya yau kuma ya sha kuma kawo an kara yanzu ne zai samu lokaci da duba su duka baci amma ya shi labari kuma abu ne wanda zai taimaki jama'a shi. Otumfour say now best who can't say group maybe our best no about the south also you're so what you the brain do now manitia yet ya remember no so the south what the brain man for Atakbir yace ranar an roka kamar akwai wani taro da ake yi shekara zuwa shekara ta azwa ko agadis da aka ce ana so a gayyaci babanmu Otumfour sai yace ya amsi kira insha Allah wani takarda yazo za ku ga shi insha Allah. Allahu akbar. Otumfour say one in an unmatched na say what was papa no more quaba. No worries, and so when you say something, what was papa. Ice ya gode sosai yana da imani kuma ka zo Ghana ka zo Kumashi kai farin ciki da abin da ka zo kai iske saboda shi yana godiya sosai yana barka ka barka da su. Oye Ghana ni a wunya ne bebia se asante ahemfi ni asante mantem na yenya akonya sanse ni nti na twetwe ni nyina ba no mbepie mu nkran ya bebia mu bisa ya asante memu ni oti okrobie no obrare ngoma so sikadwa kofi na ahemfi no mo ba samri afei na wo mo atu opemso ase na wo mo de ni eko na afei enidie ni abrase mu a wo mo akwakokyere eniema ye nuanom ni jefo wonom so wo wonom ahemfi wonom amamre wo mamane no wo mo di bi akokyere
akyerɛ no ɛwɔ hɔ no sɛ wohwɛ mu a na kyerɛ sɛ yɛwura afiwie akoto ɔsɛe a ɔno ɛna ɔyɛ ɔsoafo a wɔhwɛ yi kwi adwuma ɛne nnuane nsɛm so wɔn na ogyina ɔpemsoɔ nkyɛn pɛɛ a nnuanom no ɛyɛ introduction sɛdeɛ nyɛ siboni bɛka no ɛde akyerɛ wɔn no we Oussouman and me always eating a man to we and we soon yana any Asante and an Idia any second we see a chicken. Wannan shi maganar gaskiya ne kawai yake fitowa cikin bakin shi. Wannan na maganar gaskiya ne Musa Ashanti King say second eti arefo eno no se mo hwe niema wo de bae bi ne mo cheche hu ba ko bi a esi wo fefefefe di nka asensude bi dam ginyame mehu aboa kotoko enso edem ena de edimu akotene pa eye Otumfour Otumfour Osei Tutu otoso mienu Abibirem no Dr. Raise the power to ni mfonyini ebomu ayaye na konya fefefefe eno mo de bae na de ani kan se yenu anu mi gefo yi wo mo nsi amenu wo Ghana ha a me bo ni din di kire mo no ti won mo ka wo mo kasa na no so de abetwi mu na wa kire ede ama asanteman se ne ba ya yenso yi bi hu ne atene won mo epe akire wo nti niema ne bi na won mo kire e wo hono na enya asempto we ye hu se Ghana coat of arm no na edem aye ne se property bi so fu gina wo preach ni hie ne mu no ha na ba ko nso ye hu se nana adedan kwakufu ado Ghana mampanyi na nkasa ne mfonyini enebum a ye hu Ghana ye franka ne bum a eno so ka ho a wo mo de ba niema de o ma kire bi we nso ye empa ana akonya we ya akonya yo akonya kama na se de wo mosi ya akonya no ahwefo ntemusunko we esewani ense ya ka kire wo se wo mosi aye no kwasem ne eni ye hade na ye de eye asrene anase mpampuro ana domire na eye no ene no eye ase abotipempa eno no wo pem so nyina ohene no omo hene no ene yenso ye hene wono atena so ho no a ese ohene atena so bi edi ho adanse kwasem ni ani bia ba na ohene sere ho no aye ni kafa ho no ma Asantehene mu anko a ena obenya no eno ena ma otan no aye bibi sanse aboa bi se osene asante kotoko osene asanteman osene Otumfour Otumfour Osei Tutu a wotoso mienu a na osene no ne entakre hu wote wa yese aboa adoma akore a wotu ani nsam mujebum sabie kronto ne ho eden ene ne nam ya woye enti no ne ho ewotan Otumfour no asanteman ode ekọ akire wo no ma bebi ena ya chie ne kama wakotena se ebi no maye nte se center table a esi nchen a ohema no na yehu se wote nchen a agric minister ena ehye mfimfin wo no ansa no aba Otumfour ankasa eso mudi niema bi asense animu ache se akono yie pa nokwasem ni efe ewo ho no ma ene ye de ani kutwa wi se ehmienu santemo aba be hu niema ewo yenuanum ni je wo mo hene no nso wono ni kurapoma wono nso ete wo kama na enu bi ena sebi mpanyimfo gina so ye ho ba ko bi a da won manum esenka wankapo ene niema bi egugu so a nokwasem ni enika ene niema de omu di bia papa ayo arafo same se wo nsesi a yewra afiri akoto Osei wono ena ohwe yeku adwuma ene anuane nsem se de wadane ni jene ani a se wono ye dress ni ya wono wode wono mo amamre wono mamane ntade ni bie no se de omu si hye ofefa wo mo ehye wo mo na ya hyehye no ewo ehonom na no kwasem ni aye ni ka papa ewo ha enya asem yewie wono ogina Otumfour nche no kwasem ni se onim no wanre a obeka se okanije efo na